imanga kwatsa Mr. Post again. Avuxeni maxaka ndzi ku hambanahambana mina ndzi mi ri kona ka nongonoko wa hina wa nkanelo wa gingirikani with Mandlela Gere gingirikani wa ku maxavani khize swona kona ntlhe mi join ka nkanelo wa gingirikani ni vone ti-video timbirhi ti nga kona hey okay munhu vusa xivutiso lexiwani futhi I mani nga kwatsa Mr. Post guys because Mr. Post is livid, he's angry again he's angry a ni swi tivi di kwatse yini ku vulavula ku di tshame di lava ku ba munhu ka Caltex ni hleketa ku hi le Giyani and then di vulavula hi mhaka ya ku postpone ka event ya dona last year leya ya Mr. Post Fest annual festival yi nga postponiwa hi 20 something ta September vanhu vo tala va dirho timali lani vanhu vo tala kahlekahle va yimele ti-refund va lava ku twa ku kahlekahle Mr. Post ta vuyisa mali kumbe i ta endla ku event leyi humelela na so sweswiwani ka video leyi nga humelela ya Mr. Post swi twala nga ri Mr. Post u ri ku na munhu loyi a nga hakeriwa swi twala nga ri ku na munhu loyi a nga hakeriwa wa phorisa loyi a nga endla ku a nga meka sure ku ri event leyi nga humeleli okay kahlekahle munhu ka ku jakatseka a hi languti video Gomcha Gomo se ga go ntolovela boy wa chisata le tan kota wena ntwa eku ya pumps va ku trapini muzwe pumps va ku trapini mabodlela matata pumps le hinkwa etlhelela pumps wena loko wo fika pumps bati nghoma va nge ku ndzi nchumu mara loko wo fika pumps vulavula hi Jona Post va ta ku trapa futhi ntwa eku mena hisa loko mhleketa entlulini wena wena bra we mara mali phela entlulini ina yini wena incini nga na xona me ana hanyi vutomi bya ka Facebook swi swa me a ni swi ndli ka Facebook lexi ntlulaka hi xona wena ko mavana la mi fambaka mandla na swin'wetani swo phuva swo swi twa ku honge hwe kahle wa swi twisisa sukela vutomi bya mina mfumo vana kula na vutomi bya mina a ni bi music wa khendla mina hambi mani of ka ba music a ntlula mina na problem because a ni bi swo khendla I yele ka nkuri ku nga fi munhu sweswi I birthday ya wena I ya momisi ku nga fi munhu se I la ku zama pumps ku ta fa vanhu pumps hi khosi swa swi nga ta tirha kahle xin'wana lexi lavaka ku byela xona sukela Joe Shirman a ntanga wena wa swi twisisa Joe Shirman a nga endla hoku ze fika kwala n'wi sukeli yo ku ndlela Joe Shirman ku nga ku ndlela nchumu mfo dala vaseketeri va we album kuma album yo ba isukela swi swo tala wa swi twisisa tshika ku la ku phikizana mina nge phikizana na wena mina ndi music wo dya ku imbelela ma ndi swona sweswo a na mhaka na swona wu ni voni hambi ni nga bukiwanga I don't care ana futhi no yini no ku vava kwini a ni switwi se sukela mina mfo isukela mina na life ya mina me ta ku twisa ku vava and ani hanyi ka Facebook wa swi twisisa a ma ha ri na mali wena bra ya ha ri na mali swilo swa ha fambi ni nghena kwini mina ni nghena kwini mina mali ya 40,000 leyi mi nga humesa mi ya nyika phorisa rere Mroko Atlan ku festival yi nga endleka hayi kwa ni swi tivi na swi tiva a na ntirho na swona a na problem na swona wa swi twisisa sukela vutomi bya mina nga ntoloveli fambela kule na sweswi ta vaviseka u ta boxeka swilo swo tala swa wena nga swi tivi swin'wana swi kuma kwihi hambana sweswi ti bela tinghoma I va xapu loko bya ro hetelela ni nga ku byela nchumu that's why na ta ku raha ka Caltex hi mhaka sweswiwa wa swi tiva I tsutsumini ka Caltex ne hi mhaka sweswo swi ndlaka sweswi loko no kuma I ta suka swa strike se wa ntolovela I nga ni ciseteli nge ni koti mina wena a hi bi tinghoma hi tsakisa vanhu ni ta sweswiya I tshika ku la ku va against na life ya mina a ni hanyi ka Facebook nga ni toloveli wa switwi I tlhe sukela Joe a ntanga wa wena sukela swilo sweswo mfo I ndlama vana ho ya mahlweni malama mandlaku it's fine ku ha munhu a nga ta ku blame
a wu na mali a wu na nchumu and a swi vuli ku mheni na mali mara mina vutomi bya mina a ni hanyi ka Facebook wena i hanya ka Facebook swi hatla swi tikomba ku a wu na nchumu wa swi twisisa sukela life ya mina mfo. Okay, Miss Vonin, kumela in manu Mr. Post continue. Guys, I've never seen Mr. Post so angry like that. I saw the other previous video ngasawani endla loku dikwatin adi responda ka makali ya hembe na botwaye. I think this time around Mr. Post is angry, guys. I've never seen Mr. Post so angry like this before. Okay. Okay. Mitwa ngari ikwatse in Mr. Post. Comment. Let's talk about it. Angadi kwatse in Mr. Post. Mara the point leti nga ti raise lanto nga ti point ka Ben Mangani. Yeah, cause ka kuma video sweswo ya Ben Mangani. Loko ke mngeza mi vona hiliwa. President Mangani wa vulavula. Minsuku na rixaka hi ti 7 ta March hi hlangana a Palms laha ku nga ta ku celebrate wa birthday ya President Benny Mayengani tanani MC ya hina ku ta va ku ri Ntwanano Maraj. Tani ta va hahamela eja u nga mbali hembe n'we va brother mina mukhuva u ta mbale tihembe le Palms minduku ne mi ta le Palms ne hi hlangana Palms ne a ni ma swi tiva ku event leya ti 26 ne hi participaulile ne Adimala ka hleketa hi mina wa juluka ti celebrate ta vuyo. Okay, that's the keke between 5 and 6. Mimi ku Benny Mayengani uta performa between 5 ya namajambu na 6 ya namajambu. Tanani performance ya n'wina van'wanyana va ka mi nga la ku tlela makaya yi ta tlhe yi va kona hi 1 ya vusiku. Yo guys, Beef Lewani ngari a nge yimi ene mina ni tshame ni swi vula ka video yin'wana ku no tshemba ku ri Beef Lewani ku holova loku nga kona ka tinghoma na yini swi nge fiki la vanhu nga ta khomana hi tiwacheni mara swi tikuma nga ri xiya kona kumbe se almost happened. It almost happened. Hi ku ya hi video leya Mr. Post leyi nga dinga vula ku na munhu loyi nga tsutsuma ni swi tsutsumi mani a swi tsutsumi mani a Caltex ene diri a didi music. On the other hand, kuna Ben Mangani la anga ku celebrate ka birthday ya yena a Palms Shawela Park ku tele obviously. Xi cisetele mavulavulelo ya Mr. Post ntwe nga ri hi swona swi nga endla ku dikwata la Mr. Post because Ben Mangani cisetele voice ya Mr. Post and la Mr. Post diri tsikela ku cisetela ani di music focus ka music wena tsika life ya mina. Guys, ka swilo leswi a va huwa na cause Mr. Post ma byela hina aku loko mi vona tinghoma ti komba ka Brajo ka Mr. Post ka Ben Mangani vo hungasa swilo leswi vo hi hungasa so swi jike kwihi swilo leswiwani ti lo jika tikhamera kumbe ku humela yini guys mi yi byele na hansi n'wina nga kusuhi na swilo leswiwani cause hi ni tshame byela ku loko swilo leswiwa mi swi vonisa leswiwa vanhu lava a va nga ri ku holoveni. And then I actually believed it. Kuri vanhu lava a va holovi vo hi phuntisa kahle and vontela ku ti album ta vona ti event ta vona ti trenda hi ku tirhisa hina and I still believe that kuri hina ho tirhisiwa ku hi believe swilo leswi ka swi nga existeku because ti beef to tala ti nga kona hakanyingi to planiwa ku endlela ku swilo swi trenda na ku album ya munhu yi kota ku kuma attention. Hi swi vone va Casper Nyovest va aka va swi endlini swi ndli vanhu vo tala ngopfu va MT, you know MT, you remember he actually showed these 4-5 on a live video. The following day he dropped a single, you know it was a publicity stunt, you know mara la ka leswi swa Mr. Post na Ben Mangani swi tikuma a ka ha ri publicity stunt because obviously video leyi yi vulavula hi Ben Mangani and Ben Mangani xi cisetela Mr. Post on the other hand. Okay, van'wana veri mandla ka swa boha ku vulavulela na swa boha ku ni vulavulela a ni nongonoko lowu ni yo creator ku ni kota ku hamba ni vulavula swilo swa so a ni swi tivi ku loko ku na munhu la complainaku hikuva ni vulavulela ka video ta so i na problem va ta vanhu van'wana va hlupha loko ri ka swilo swa so a swi ku tsakisi you're not the target market wa huma etshika hi ni vulavula swilo swa so hi swi kota ku swi kanela that's why ku nkanelo wa gingirikani i nkanelo lowu ndlaku hi mani hi gingirikani so hi mina ni ndla nkanelo n'wina mi ta fika mi comment notices commentani hi byeleni hansi ku mi swi hlekisa ku yini ku ri beef leyi ta gina hi mpela ku ti cacani hi swigwagwa na ti golf stick
kumshani voyipuntisa na. Are they fooling us? I feel like maybe they are fooling us, these people. But sometimes maybe no man. Shikona la. Look, Mr. Post this develop like maka ku 40,000 ya kero porisa kore am make sure kore event ya tona inga umeleli. And dishula immediately logo bin manga na ku mesa video. And it's just go and guys. And talking about Mr. Post, actually look na email la. One. I actually checked the result munga nalone ne FM. Verse 49 Shitsonga Music Awards. Nukume ku Mr. Post se ilekuli den. He vote on 20,000 so. Ka best album. Lokuri mngeza muna update ya kona. Kasi lakamlia lowa album of the year la nanak mashweni Mr. Post 19,467 alanzara Oscar Makam na Majubani Sisters 14,645 kulanzala Joe Sherman 1,434 logo Sandlen Chabalala Arna 99 wedelela kashiengesha best album of the year idinani David Matebula 9. So nivumbini mina ku Mr. Post dita winner award dinar and I still believe that, and I also said ku Mr. Post ange win best male album. Best male award. I'm going to win best male award. I still believe that. And I gave my reasons. If you haven't watched the video, please go there and watch. I'm emotional. And I also like to congratulate Mr. Post because Mr. Post before the result it was to Messiwa that the best album later latest. Mr. Post umese video one avula ku suswani album yana irini. Sekula kuvotiwa se asuvula ati sekula kuvotiwa se lokungeza yabona video kona hile as well. Aye vaseketeri va vunanga bya Xitsonga mpfukini na no album ya Mr. Post yedeni se la ta nangutana timhaka to vota mi nga chuhisiwi man ti-award leta ta hina mi nga chuhisiwi vafana man se ku la ku sungula ku votiwa sweswi leswi a wu ngo votiwa se ku la ku votiwa sweswi ne ku la ku sungula ku votiwa a voteni ya mahlweni. So impela Mr. Post atinga hembi adi ku voteni akuri ku votiweni ani must vele ti award to votiwa, and mina I have my own opinion maka ku va ti award to votiwa. I'm not sure if it's a good strategy, but hey, if it works it works, because loko na ndaka ku tirhisa mali yo tala ngopfu ku va vanhu va vota. I don't know how much the award itself is paying, you know, but that's something else, you know, that's something else. Maybe it's a topic for another day, I don't know. Mara Mr. Post duvurini ku sekula votiwa honestly ku did that votela hi doshe kumbexani dindle ku va na va switana hlengeleta va sekretari va dona ivi ku strategize wa ku ya vota njhani a hi swi tivi sweswo because we are not privy to this information. So hi to hleketela ku va sekretari va Mr. Post va focus ka ku album yi ta huma njhani, then sweswiwani album yi humini Mr. Post ile ku encouraging ka vanhu ku va n'wi votela ivi himpela ve loko n'wi votele. So hi tshemba swona ku that's the reason ka shota liya ya but ka best album yi ta humesa na best producer ne, then shota liya ya song of the year ya Ndhambi liya ya shota liya ya salele nyana ndaku ya lava ti vote na yona. Mara hey, if what we've seen so far is anything to go by, there could be surprises. Then vanhu va ta complain va ku ti award leta a tola ku nyika Mr. Post ku vanhu ve le ku voteni, and then pela ha swi vona ku le ku votiweni. People are voting, and the station is actually doing a great job by updating us all the time as far as how the voting is going. So kudos to that. Kudos to the station for that, for updating people about the votes. Kuvananga complain. What is it? So hey, maybe Slovenia no mat. Maralagulako, you know what? Anlagulako. É que estás. Venga, tu me.